بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هري هند وفقيتو كو الصلاة الوسطى ما هي page 83 الصلاة الوسطى جلد حكندere nden ما هي ko hende woni nden قال تعالى الله تودون دالي حافظوا رين على الصلوات جلد nden والصلاة الوسطى جلد حكندere nden وقوموا لله درني الله قانتين ko on doftibe قانتين ko on deejube عن علي نتامي سينا علي رضي الله عنه يا الله وين قال أماكي قال رسول الله نلاد الله أماكي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نيند فديج دين شغلونا بسهلني ان عن الصلاة الوسطى اي جلد حكندير دين صلاة العصر دون كو جلد الانصران دين ملا الله الله هبني بيوتهم تشودي مبه وقبورهم اي قبروجي مبه نار ييته استحباب يدد تقديم الظهر ادنتيغول فنا اون في اول الوقت كارند وقت في غير شدة الحر هرنون هنا فوندوكا نانغي ولي دون ان جابر اتما جابر بن سمرة بيدو سمرة قال وي كان النبي جلاتنك صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر مجولا فنا اذا دهدت الشمس ستيوني نانغي ديرتي استحباب يدد الإبراد بوبينغول بالظهر فنا أو في شدة الحر كتيد غلغليني عن أبي هريرة إتام أبي هريرة أن رسول الله ونلا الله صلى الله عليه وسلم قال ماكي إذا اشتد الحر سنغولين دينتيدي فأبردوا بالصلاة بوبيني جلدن فإن شدة الحر عند تيد غلغلين من فيه جهنم كو إمرد إفوفانغو ييت جهنم istihbabu yidede attabukiri dawingol ko dum woni lawdingol bil asri alan sara'u an anas itama anas radiyallahu anhu ya allah welemo anna rasulullahi wa nadu allah sallallahu alaihi wasallam kana awlatnaki yusalli al asra mujulainu alan sara washamsu nange murtafi'atun ko yellitinge hayyatun wurunge fayadhhabu dhahibu yoha ila al awali fade en odo nokku فيعتي الأوالية وإيوتا إيودو نوكو إنتيدو أوالية والشمس هرنانجين هاجون مرتفئة كتونج إثم بكات من فاتته أم فاتي صلاة العصر جلد الأنصار عن ابن عمر إتام ابن عمر رضي الله عنهما يا الله ولي بأن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قالوا ماكي الذي أنت فوته فاتي صلاة العصر جلد الانصار كأنما وتر أينما وبردي أهله بينغور مكو وماله يجود مكو وعن بريدة إتام بريدة رضي الله عنه يا الله ولم أن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماكي من ترك صلاة العصر كلا أجل جول قول الانصار فقد حبط عمله هري قول مكو دمبني إثم بكات من أخرها أنن الانصار إلى الإسفرار هانانجن سويدا عن أنس إتام أنس قال وماك سميت رسول الله من نلاد الله صلى الله عليه وسلم يقول إماك تلك دو جلد صلاة المنافق كو جلد نافق يجلس هم جودو يرقب الشمس هم عين تنانجن حتى إذا كانت هاتنانجن لاتك بين قرني الشيطان حق دقلا دي شيطان قام أهوتو فنقرها أو صفد أربعا دردنا إلا يذكر الله وجانتاكو إن الله يدون إلا قليلا سونا سيدا استحباب يدد تعجيل المغرب يتنغل فترو وكراهة أن تأخيرها ننغل فترو أن أقبت إتام أقب بن عامر مد عامر رضي الله عنه يا الله ولم أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال ماكي لا تزال سيرة أمتي مفتان بخيره بمؤجره أو على الفطرة ما هي بكدينة ما لم يؤخر المغرب فني بننا لفترو حتى تستبك النجوم هاكود جلب وأن سلمة إتام سلمة بن الأوكي رضي الله عنه يا الله يعلم أن رسول الله وندن الله صلى الله عليه وسلم كان أولاتنك يصلي المغرب مجول فترة إذا غربت الشمس سنانج موتي وتوارت بالحجاب هرنج ويرنك كهيدو استحباب يدد تأخير العشاء ننقل جيج ما لم تكن فنيد لا تاكي مشقة ستين عن عائشة إتام دين عائشة قالت بماكي
atama annabiyu sallllahu alih wa sallam nelaɗo nennitike dhata laylatin jemma goo hatta dhahaba ha yeehi ammatullayli feccere jemma o wa hatta nama haɗani ahlul masjidi yimɓe juulide nden ثم خرج رفت بيالتي فصلى بجول فقال بوي إنه نؤوسا إدول وقتها والوقت جيجو لولا أن أشق على أمتي سونان في تمسكنا مفتيان لي كراهة النوم أن يدانا قول قبلها أدجول قول جيجي والحديث يوتي تقول يوترغو بعدها باو لغير مصلحة قال داء مصلحة عن أبي هريرة عن أبي برزة إتام أبي برزة رضي الله عنه يا الله ولبو أن رسول الله وندن لا الله كان أولاتنك يكره النوم أن يدانا قل قبل العشاء أدو جيجي والحديث يوتقل بعدها باو جيجي وعن أنس إتام أنس رضي الله عنه يا الله ولبو قال وي نظرنا النبي من داري النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة جمّغو حتى كان هالاتي من حبتك كان نلاد ذات ليلة جمّغو حتى كان هالاتي شطر الليل فجر جمّو يبلغه هنا يتم فجاء وري فصلى لنا وجول نمن ثم خطبنا رفتي وخطبا نمن فقال وي ألا هي إن الناس يمن قد صلوا قندي بجولينو ثم رقدوا بداني وإن كن أن لم تزالوا أن سيرالي في صلاة جولد من تزرتم الصلاة فنيد حبتي جولد استحباب يدد التبكير دون غنغل بالصبح سبكون في أول وقتها كارند وقت سبكون وهو دون التغليس كدوني كنيوري عن عائشة إتامنين عائشة رضي الله عنها يا الله ولا بقالت ما في كنا لا تك نساء المؤمنات روب غني بن يشهدن بسيد تسنو مع رسول الله وندن لا الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر جلد فجر متلفعات كو suumorɓe bi murutihinna tiggaje maɓɓe thumma yanqalibna refti ɓe ruttito ila buyutihinna ka cuuɗi maɓɓe hina yagdina solata ɓeɓe gayni juulo la yarifuhunna ahadun goto anditaɓe min algalasi saabu niwre nde inchallah haray ko wonde hikkinde ɗo ko explication o joni haray e tonguiten wona ɓeya wala haray ɗo e yi ko waɓutuji ɗin dañande en jangi waɓutuji ɗin ko gila honto fuɗɗi ha ko honto hatti hande fayda ko yewta ɗo ko honto ɓuri moƴƴude yo juule waɓutuji ɗin fof ko honto ɓuri moƴƴude yo juule haray fayda sen daari ko yiwɗen ɗo haray waɓutuji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude koyo on tigui juuluɗi law haray si wona gueƴe ɗen haray ko gueƴe ɗen tu won nendugol ngol haray ɓuri moƴƴude joni noon haray en arday no ɓe yewtir noon hadis aranu ɗum taw ko fuɗɗori as-salatul wusta julde hakkundere nden ɗen andi haray ɗum ɗo julde hakkundere nden haray ko nde nana julde hakkundere ma julde ko inte kon tawata fi mayre hino ɗaɓɓitede ha karma ko ɓe hino yeddutiri fi mayre tode ka defte woɓɓe goo no inni ko subaka no woodi innuɓe ko futuɗonno ko geeƴe no woodi innuɓe ko oɗo alansara kono haray e ndeɗo deftere o ɓanginani en dalil wondema haray ko alansara o ɓuri jistude Allah subhanahu wa ta'ala o yewten woni rene julde de renon kadi salatul wusta ken yana salatul wusta no jiya e julde de Allah en de reno kono be inni e der kal islam kala hunde de Allah subhanahu wa ta'ala yewti manela do sallallahu be yewti ha gasi be ittintini der to wotere haray dum don ko mawnugol mayron be gandi Allah subhanahu wa ta'ala yewteno ko go no tanazzalul malaikatu war ruhu ka wonna malaika jippo wondude sena jibril ko fiyen wonan sena jibril parce que sena jibril kan ko malaika jo kono kaka teddugol sena jibril e ka hertinane dum place goto to be malaika be hebali ko do dere alansara on do ko julde innande wo salatul wusta haray hinde jiya julde ko kayri buri mawnude haray e de julde fu parce que haray piiji din fu Allah subhanahu wa ta'ala on si o tagi ha gasi o mawnina no andirden ni e jeedo en nyalle den fof ko ngal do buri moƴƴude jemmaji din fof ko ngal do dum do fof ko dum do dum do fof ko dum do haray ka julde kadi haray ko do salatul wusta buri moƴƴude haray non de fu majje ko julde moƴƴe hay wotere majje yebetake kon tum no jeeya e sunnaji Allah din Allahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allah ko tago ha gasa kadi o subbo e der ko tagi kon haray hollugol ko julde alansarande sena ali radiyallahu anhu o wi wonde manila do sallallahu alaihi wasallam makuno yawmal ahzab do andi suratul ahzab ka wono nyande feddeji din arno attaque sare marina den nyande be asi fose wongol be hettori don kara han den nyande be golluno ha alansara on feddiri be ha muti moƴƴanum on sayi nela sallallahu alaihi wasallam be ndaro be tay alansara on feddi be inni sagaluna an salatil wusta salatil asr
e ɓe soholini en e julde sari ɓe empêci en juulugol julde alansara ɓe andi ɓe heeɓi ɗum ɗum waɗi hefere ɗe waɗi ha ɓe waɗi bakkatu ɓurɗo hulɓinade nelaɗo waɗi kudde Allah e maɓɓe o inni mala allahu buyutahum wa kuburahum nara Allah hebbini cuuɗi maɓɓe Allah hebbini kaburuji maɓɓe yiite haray ɗen andi kan no ari ayaji Qur'an hewɗi Allah no yewti fi ɓen sakkotoɓe yimɓe e dina kan ko hey kon ko ente yeso non ko la'anatullah ko kuddi Allah woni maɓɓe kuddinde moƴƴuɓe fof ko ɗum waɗi ɓeɗo ɓe sakkike e hunde wotere e julde waɓutu ɗum ɗo wat sabu ha ɓe heeɓi kuddi Allah yo Allah dandu en haray neɗɗo to wonu sakkotoɗo fi dina par ce que nelaɗo sama ɗen andi no yurme moƴƴa ga toujours nelaɗo sama ɓe andi koɓe yewno Taif ɓe piya ha Allah subhanahu wa ta'ala jippini malaika e makko inni ko mi watta Taif hande yetlan kala ko faala siko wayltugo sande siko sunnugo ɓe koye nunde Allah subhanahu wa ta'ala kono nelaɗo sama maki allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun Allah yaafo mofte an ɗin Allah yaafo yimɓe ande ɓe anda woni haray ko ɗum ɗo holli wonde ma haray sakkagol e dina kan ta goto jeyi e ɗum ɗo o ɗo de wo yiɗede istibabu taqdimi zuhri fi awwal waqti fi ghayri shiddatil har haray wano o addi dalil ɗo kadi wano fana on ko ɓuri moƴƴude ko ya juulumo lawka arande lawol ɓe addi ɗo de woni laaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe latnoke ɓe juulayno fana on kamɓe ka nangen dirti ɗon tum kono ko henum o addani fi ghayri shiddatil har haranaka ngulindi wulɗon par ce que no ƴiya e sunnaji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam koko ari ley ɗo ko woni istihbabul ibradi bi zuhri fi shiddatil har yiɗede ɓuɓɓingol fana on ka sano ka fewndo ka tawata ɗon no wuli ƴette wano ka eti fewndo ka wuli ɗon moƴƴa ko sunna haray fana on hina yo juule ka nangen dirti ɗon tum par ce que fewndo haray nangen hino muusi moƴƴa koyo acce ha singe ɓurti dirtude seeɗa kono hara wagu to yalto yaari ɗon haray nge wayi wa singe ɗayɗi seeɗa on say nun juula ɗon ɗum ɗo noon wo ko fi hombo ko fi moɓodiro ɓe waɗa julde jama ka juulirde par ce que ko sabu en ɗum ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ndaaru ɓe tawi iwgol yimɓe ɓen ka cuuɗi muɗum ara fewndo on saayi ɗon ka juulirde haray hino muusi haray ɗum ɗo wo wonɗo ka suudu wano ƴetten sonnajo ono ni wonɗo ka suudu tawa o yahaare julde jama haray ɗum ɗo tawaka e oɗo sunna ko wano noon kadi hay gorkon kadi so juuli tanaka julde jama haray o tawaka e sunna o ɗo sunna on ko fi hoyfinɗinalngol yimɓe yahoɓeɓen ka wagutu yahoɓe yaltoɓe e ley nangen haray oɗo kadi hadis no yewten koko yewten toujours haray l'islam o yiɗa sattede ko ɗum l'islam on toujours ka sattede ari wo l'islam on tigui ittete sattede oy ɗon e laaɗo sallah sallam accari ha inne joni haray koye karma koɓɓe jooɗo moɓodira ɓe daara ɓe ta ɗum ɗo hino wuli ɓe inna joni jippine ma ƴawne ko nelaɗo tigui sallllahu alih wa sallam e hoore mum ɗe prononci ha yimɓeɓen kadi sen daari ka suumaye to Allah nde ɗo en innu e darugol ko nawnuɗo si hoore ma horata Allah tigo yewti o yewti tum fi suuma e woli fi ɗum e fi voyage o ko waytata ɗum ɗon haray nelaɗo sallam yiyo daara e yiyo e kadi yeeso fi ka nelaɗo maki wo gueƴe ɗen ko ɗo juulete si wonano fi tam sattina mofte an ɗen haray gandiɗa ko sunna maɓɓe angal sattinalngol mofte ɗen yo Allah dande wonde e sattinoɓe o inni kadi istihbabu at-tabkiri bil asri haray ni wayl tipage on par ce que ɗo inni wo wano daara ɗo inni wo ɗuɗugol nguligi wo ko jeeyaɗge popali jahannama mana ko immorde ko jahannama surti ko ɗum woni haray koko wonɗe yiwde ka ete haray ko hadis nelaɗo sallah sallam haray hiɗen gonɗini hiɗen jaɓi ko noon tigui woniri istihbabu at-tabkiri bil asri wo haray kan no yiɗa dawnugol alansara ko noon dawnugol alansara on ko juulugol mo law harana accugol ha andi joni en jangi ɓawo to haray alansara on no fuɗɗi ɗo ha nangue muta ga joni no est ce que on tigui ko hombo waɗana ha nangue muta ko jong ella no jeeya e muɗum ɗaniɗo si tawi woni tun o woni ha ɗaniki ha kono o immiki adu nangue mutude hara yo andu o juuli e leer ma ɗum wonɗo voyage ude hara o wata julde ka o woni ɗon ɗum noon kadi aɗa wiya kaji mun ɗin misal wonɗo voyage ude si tawi woni tun mo andi o jippoto ɗo e nangue wano ko avion misal ƴetten direct misal ngal wano ko avion haray simo andi o jippoto ado nangue mutude haray ko ɓuri moƴƴude ko yo jippo o juula alansara on no hanir noon par ce que haray koye nder waɓutu ko jeeyaɗo e accana ɓen nennugol ha on saayi ɗum joni noon kono ɗum noon ko fi yimɓe ella ɓen ɗi waɓutuji ɗe yewɗen nane surtout ka yaltugol majji joni noon ɗo haray ko nela aslama yewti kon ɗo fo haray koko yiɗede aɗintingol wagu toon wo anasini ɗo wondema nelaɗo sa sallam e maaki nelaɗo sallam ɓe latnoy kan woɓe juulayno alansara on ɓe inni washamsu murtafi'atun hayya hara nangue hino ƴelliti hinge wuuri kono ɗum ha joni hinge tappude ka hoore hinge muusi wo fa yadhhabu dhahibu ila al awali fa yati al awali wa shamsu murtafi'a
wo juule alansara ha gasa yimɓe lanco yimɓe yaha kante ɗon awali ɓen ɗo awali hiɓe addi haray firo mum gon ɗo ɓe waɗi numéro 3 ɓe inni numéro 2 kam ay awali amakin bi nawahil madinati marufa ko nokkeli wonɗi sera madina andaɗi min mi ƴettana en ɗo misal ko inneten wano ƴetten wano sen ƴetti Fuuta awa misal innugo joni min juule alansara on yehoɓen ka dingiraji yaha andi ɗum ko sera ceeɗe woni ka sera ɗum yaha moynino tari ɓiroya après arta haɗa ha joni na ngeno ɗum andi alansara on ko law juula ga sina ɗum on tigui yalte tun ngemuta haɗa ɗum ɗo holli wonde man aslama ɓe juula no alansara on lawka juulirde mabɓe ithmu man fatatu salatul asri joni no goɗɗo si joɗike ha alansara feƴƴirimo ko hen ɗum o mari bakkatu ko adi kon taw nelaɗo sa sallam ɓe maki wo kala mo baɓutu alansara feƴƴiri ɗum no fota so tawi woni o perdi ɓe guure makko foof e jawdi makko foof goɗɗo ɗo yo Allah dandu en danda kala julɗo ɓe guure makko foof ƴawa ɗo e avion bi ma e bateau bi o ƴawna toon kadi kala jawdi ko doy kon ka horle ɗo ɗum yaha oɗo yaha puyanka nder jango inne fo lutti toon ɓe guure nde wo jawdi o fo lutti toon ko nanditi wo perduɗo alansara ko sifa ɗiɗo perdi si goɗɗo perdi ɗum hakkude men ko laabi joli hewrtuɗema hay duuɓi mo hewrede andi ko si goɗɗo perdi alansara haray on ɗon mono faala hewrotomo ka wallahi ko perdi mawɗi nelaɗo sallam ɓe waɗani misal e ɗum ɗo goto kala men yohum miijito moƴƴa perdugol ɓeygure mum fof famille mum fof perda jawdi mum fof en tori Allah dandu goto kala e meɗen danday kadi perdugol alansara andi ko mo perdi kadi alansara haray ko ɗum ɗon o perdi buradata inni wonde ma annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wo kala accuɗo juulugol alansara ko nuno mana kala jooɗiɗo ha alansara feƴƴi o juulari haray golle makko ɗen boni ɓe inni wo ka tafsirgol oɗo hadis woɓe gonni ko golle ñallal makko ngal woɓe gonni ko golle ɗen fof par ce que kamɓe ɓe yaalɗoɗen kayinna ko golle ñallal ngal kono fof mum ko perdi wodi ko innuɓen ko ñallal ngal misa ko golli kon fof e ñallal ngal ko golli fi aduna ko golli fi lahara fof hara yo andu perdi ɗum ɗon nden ñande yo Allah dandu si tawi woni kadi koko yaari ko innuɓen ko golle makko ɗum o fof perdi haray bi o fuɗɗi yangade haray fof woni perdi ɗum ɗo yoni en kadi hadis ɗiɗo hadisaji ɗiɗi ɗiɗo no yoni waaju hande kadi so tawi woni ɗi ley ga haray no addanoka ɗin ɗo to ɗum ɗo ko bakkatu accuɗa